Danas ću pokušati uloviti aksolotle iz ove kanalizacije, a tko zna što ćemo još pronaći usput. Kao što znate, već smo iz kanalizacije izvukli lude stvari poput aligatora, zmija i rijetkih riba. Ali postoji jedna stvar koju još nismo ulovili, a to su aksolotli. Dakle, ili oni jednostavno ne žive u kanalizaciji, ili tražimo na pogrešnim mjestima. Danas ćemo to saznati. Moja misija je započela ranije. Kad sam otišao do potoka, uvijek tamo nalazimo te aksolotle. I pratio sam ih do najbliže kanalizacije i eto, to me dovelo ravno ovdje. Sad znamo sigurno da bi ovdje mogli živjeti aksolotli, jer je to ista voda. Zato ću koristiti ove mreže i zamke za ribe da pokušam uhvatiti što god je ovdje. Ali prije nego što to napravimo, dečki, napravit ćemo nešto što nikad prije nismo radili. GoPro kameru spustit ćemo u kanalizaciju i vidjeti što ćemo pronaći, jer dolje može biti svašta. Zanimljivo je što je ova kanalizacija podijeljena na dva dijela. Prvo ćemo poslati GoPro kameru u ovaj dio i vidjeti što ćemo pronaći. Za pogled u kanalizaciju trebat će nam svjetlo. Uzimamo svjetiljku, palimo je i spuštamo dolje. Stvarno sam nervozan. Ova uzica nije baš jaka, pa se nadam da se neće prekinuti. U redu, sad ćemo početi snimati. Evo ga, samo ćemo ga spustiti dolje. O Bože, ovo je totalno ludo, ljudi. Nikad ovo prije nismo radili. Što ako vidimo, recimo, aligatora ili nešto slično? Ne želim opet loviti aligatora. Evo ga, pogledajte. Tamo odlazi GoPro kamera. Ovo je stvarno fora. Možemo uživo gledati na mom mobitelu. Pogledajte koliko je prljavo, jedva se vidi. Ljudi, o Bože. Oh, pogledajte, što je to bilo? Jeste li to vidjeli? Pogledajte, nešto ogromno je bilo dolje. O Bože, ljudi. Ovo je tako fora. Ne znam što je to bilo, ali bilo je veliko. Nadam se da ste bolje vidjeli. Sada sigurno znamo da tamo ima riba. Nastavljamo s GoPro kamerom i pokušat ćemo pronaći još koju. Idemo u dubine, ovo je stvarno fora. Sada možemo vidjeti kako izgleda kanalizacija. Tamo ima mnogo smeća. Pogledajte, ima i riba. Gledajte, tamo je riba. Što je to? Što je to? Što je to? Što je to? Pogledajte, Bože moj. Pogledajte. Tamo ide. Bože dragi. Nemam pojma što je to zapravo. Izgubio sam ga i ne znam gdje je otišao. Upravo sam tamo vidio ribu, nemam pojma što je bila. Bilo je fora. O, još riba. Gledaj, tamo su dvije. Bože moj. Ne. Oh, Jay. Ne. Teško je kontrolirati ovo. Bože dragi. Vidim puno riba. Gledajte, gledajte tamo. Je li to klaun nož riba? Ljudi. Pogledajte ovu stvar. Bože moj. Ovo je totalno ludo. Tamo je još jedna riba. Ne mogu reći što je to. Tako je teško kontrolirati ovu stvar. Oh, Bože moj. Gledaj tamo. Helen. Isuse Bože. Ne, gdje je nestala? Ne, to je imalo noge. Je li to aksolotl? Gledaj, tamo je. Pogledaj lice. To je aksolotl. Uspjeli smo. To je aksolotl. Pogledaj ga tamo. Gledam ga. Upravo sada. Ljudi, upravo smo pronašli aksolotla na GoPro kameri. Gledajte, on je u kutu. Ovo je ludo, doslovno varamo. Vadimo GoPro. Ljudi. O moj Bože, trebamo li nastaviti? Ovo je ludo, možda ću ga opet spustiti. Ljudi. Sad se stvarno izbezumljujem jer smo upravo vidjeli aksolotla. Pogledajte ovdje. Pogledajte ovo, ljudi. Ovo je doslovno nevjerojatno. Vidite li to? Sada znamo potpuno sigurno da ovdje ima aksolotla. Teorija nam je sada doslovno dokazana. Sad još moramo smisliti kako ih uhvatiti, što vjerojatno neće biti lako. Ljudi, baš se dobro zabavljam s ovom GoPro kamerom trenutno. Sad ćemo je ponovno spustiti dolje. Da vidimo možemo li uočiti još koju ribu. Hajde da vidimo što još možemo pronaći. O Bože, što je to? Pogledaj na zidu. Što je bilo? Tamo su još ribe. Ne znam što je to. Evo opet one ribe klaun nož. Dečki, ovo je baš fora. Trenutno je dolje puno riba. Stvarno je teško upravljati, jer pokušavamo kretati GoPro, a također gledam na mobitel da vidim što mogu pronaći. O moj Bože, Helen. Gledaj. O moj Bože, pogledaj ovo. Vidiš li to? Ne, o Bože, izgubio sam to, ljudi. Kunem se. Upravo sam vidio još jednog aksolotla, ali sam zbog zaborava ispustio GoPro i izgubio gdje je bio. Nadam se da ste to vidjeli. Ako da, već su dva aksolotla u kanalizaciji. Što se događa? Upravo smo dokazali da su tamo. Ali pogledajte, dečki, to je samo jedna strana kanalizacije. Druga je odmah dolje. Stavit ću GoPro unutra i vidjeti što nađemo s te strane. Evo naše GoPro-a, dečki. Još nije odlomljen. Nemojmo ureći. O Bože, duboko je. O moj Bože. Jeste li to vidjeli? To je njegovo lice. Gledajte, tu mu je lice. To je Oskar. Dečki, ovo je ludo. Wow.
Nešto ogromno je bilo tamo. Jeste li to vidjeli? Mislim da je to dovoljno za tu kanalizaciju, dečki. Tamo su neke ogromne ribe. To je to za GoPro, ljudi. Sad znamo da u obje kanalizacije ima puno fora riba. A sad ćemo početi. Počet ćemo mrežom loviti okolo i vidjeti možemo li ih uhvatiti. U redu, dečki, pogledajte ovo. Imamo kantu ovdje. Ovdje ćemo staviti sve što zadržavamo. Imamo veliku mrežu za bazen koju ćemo koristiti za ulazak u kanalizaciju. Nadamo se da ćemo uhvatiti ribe koje smo vidjeli. Bože, voda je mutna, teško je vidjeti. Šališ se? Vidjeli smo 10 riba u kanalizaciji, a nisam uhvatio ni jednu. Što je to? O Bože, nema šanse. Pogledaj ovo, moraš se šaliti. Upravo smo ulovili ovaj prepoznatljivi šešir Bass Fishing Productions, koji je sada dostupan u trgovini bassfishingproductions.shop. Dečki, morali smo to učiniti. Službeno smo izbacili našu prvu robu. Čekali ste mjesecima. Dugo ste me vidjeli s ovim šeširom i stalno ga tražili. Sada je napokon došao trenutak, ekipa. Ali ne samo da imamo ovaj šešir, dečki. Imamo još puno drugih boja i dizajna. Mislim, pogledajte ovo. Pogledajte kako je ovo fora. BFP ekipa. Imamo i rozu boju. A osim šešira dostupne su i majice te hudise. Sve je sada dostupno na bassfishingproductions.shop. Baš sam uzbuđen što ću vas vidjeti kako to nosite. Hvala vam puno. Zato pogledajte i nabavite si BFP opremu. Sad se vraćamo u kanalizaciju. Nisam siguran kako ćemo to nadmašiti, ali pokušat ćemo. Da. Zašto se pravim iznenađen? Nije da tu ribu nismo vidjeli točno na GoPro-u, ali to je ta clown knife riba koju smo vidjeli. O moj Bože, to je doslovno ludo. Je li albino? Ne izgleda normalno i ima crvene oči. Upravo smo ulovili albino clown knife ribu. Stavi ga u kantu za čuvanje, fora je. Vratimo se u kanalizaciju i vidimo što još možemo uloviti. Dobro smo počeli. Pokušat ću zagrabiti mrežom u stražnjem lijevom kutu gdje sam vidio aksolotla. Nadam se da je još tamo. To je plejko. Mislio sam da je to na trenutak. Pogledajte tog malog bebu plejko. Znate na što mislim? Vidjeli smo ovog tipa na GoPro-u. Ludo je. Zadržat ćemo ga, fora je. Što je ovo? Mali sunčanica. Vratit ćemo ga u kanalizaciju. Već su 2 za zadržati. Idemo dalje. Da, to je bila dobra mreža. Daj mi nešto. Imamo nešto. Što je to? Pogledaj mali bebi grgeč. Baš sladak. Dečki, stalno čujem komentare. Zašto ti se kanal zove Bass Fishing Productions, kad nemaš ni jednog grgeća za ljubimca? Znate što? Mislim da bismo trebali zadržati ovog malog, zar ne? On bi mogao biti maskota. U redu. Pa izgleda da sada imamo grgeća za ljubimca. Što je to? Što je do vraga ovo? Što je to, ljudi? Ne znam koja je to riba. Napišite u komentarima ako znate. Izgleda stvarno fora. Zadržat ćemo ga, izgleda kao ciklit. Pogledaj tu narančastu boju. Već imamo 4 ribe. Što se događa? Ovdje smo doslovno 5 minuta. O Bože, tako je duboko tamo. O moj Bože. Pogledaj, veliki Oskar je prijete u mreži. Tako sam zbunjen. Vidjeli smo Oskara u drugom. Možda su ipak povezani. U svakom slučaju, upravo smo ulovili ogromnog Oskara. Pogledaj to. O moj Bože, prelijep je. O Bože. Što mu se dogodilo? Pogledajte njegove ljuske. Puno ih nedostaje. To nije dobro. Iako su aksolotli bili cilj videa, pripremili smo se i za svaku veliku ribu koju bismo mogli uloviti. Na stražnjem dijelu kamiona imamo veliki ribnjak za sve velike ulovljene ribe koje ćemo kasnije odvesti kući u ovom videu. Evo te, veliki. O Bože, taj Oskar je orman. Oskar je ogroman. Idemo natrag u kanalizaciju. Što je to bilo? Mislim da smo nešto uhvatili. Nešto sam vidio. Što je to? Sunčanica. Pogledaj, još jedna mala sunčanica. Ima li još? Pogledaj ovdje. Da, Bože. Htio sam ga vratiti u kanalizaciju. Pogledaj. To je mali Oskar. Ovo bi moglo biti... ne. Nemojmo komplicirati. Možda je ovo mladunče one odrasle koju smo ulovili. Preslatko je i sjajno. Vratit ćemo plavoperku i nastaviti, dečki. Unutra živi i razmnožava se obitelj Oskara, pa se nadam da ćemo ih još puno uloviti. U redu, idemo. Sigurno smo nešto ulovili. Hajde, što smo dobili? Pogledaj ovo. Dobro, Helen, reci mi vidiš li ribu? Spremna. Ne vidiš je, zar ne? Izgleda doslovno kao štap. Vidio sam da mu se rep miče i shvatio da to nije list, već banjosom, ekipa. Uhvatili smo ih mnogo puta. Izgledaju kao štap, ali vjerujte, to je riba, ekipa. Baš ludo izgleda. Stavimo ga u kantu. Pogledajte ga unutra, baš je fora. Došli smo u kanalizaciju zbog aksolotla. Još ga nismo ulovili, ali smo ga vidjeli unutra. Ovo je stvarno super. Kanalizacija je puna zanimljivih riba, ne žalim se. Vratimo se i pokušajmo uloviti još. O moj Bože, skoro sam upao u kanalizaciju. Hajdemo to izbjeći. Vidio sam nešto kako uskače.
Što je to? Još jedan bas. Pogledajte, još 2 basa su tamo. Super dečki. Imat ćemo malu vojsku basa, ali ove dečke ćemo samo vratiti u kanalizaciju. Eto vas dečki, nije to što danas tražimo. Ima li još netko? O Bože, pogledaj. O Bože, da. Svijetli rak. Nema šanse. Nismo ulovili ovakvog već jako dugo. Presladak si. Au, štipa me. Možeš li prestati? Ljudi, upravo smo pronašli i šarene rakove u kanalizaciji. Ovdje stvarno ima svega. Kanalizacija je puna. Definitivno ćemo zadržati ovog. Hajde da ga stavimo u kantu. U redu, idemo. Vraćam se unutra. Oh, to je bila dobra mreža. Dobro se osjećam zbog ovog ulova. Hajde daj mi nešto. Oh, vidim puža. Pogledaj, ogroman jabučni puž tamo. Pogledaj Helen. Molim te. Da, uspjeli smo. Pogledajte ovo ljudi. O moj Bože, presladak je. To je prokleti aksolotl. Šalite se? Uhvatili smo ga. Vidjeli smo ga GoPro kamerom i upravo iz kanalizacije ulovili jednog. Prvi ikad aksolotl u kanalizaciji. Koliko je to ludo? O moj Bože, stavit ćemo te u kantu. Pogledaj kako je to fora. Pitam se koliko ih večeras možemo uloviti. Cilj mi je 100 komada. Imat ćemo vojsku aksolotla, ali mala napomena za vas. Možda se pitate, Bobby, nisi u Meksiku, gdje su aksolotli? Kako ih onda hvataš u divljini? Dakle, u Floridi postoji nešto što se zove tigrasti daždevnjak, a ovi ovdje su zapravo samo mladi tigrasti daždevnjaci, ali izgledaju identično kao aksolotli. Pogledajte ovo i stavite sliku aksolotla pored. Recite mi da je isto. Hajde, navedite razliku, ne možete. To je fora. Na kraju će postati daždevnjaci. Već smo jednog uhvatili, a večeras ćemo vidjeti koliko ih možemo uhvatiti. Ideš u kut, prijatelju. Ovo je ludo. Što ako odmah zagrabim mrežom kraj onog tunela? Tamo ribe mogu ulaziti i ti izlaziti. Već jednog vidim. Pogledaj, to je ona iz GoPro-a. Nema šanse. Nemam pojma što je to, ali stvarno je lijepa. Mislim da je neka vrsta štuke. Nadao sam se da ćemo ga uhvatiti i otkriti što je. Ako znate koja je ovo riba, pišite u komentarima. Ali definitivno nešto što ćemo ponijeti kući. Dakle, u kantu ideš. To je tako fora, ljudi. Vratimo se u kanalizaciju i vidimo što još možemo uloviti. Malo smo još pretraživali mrežom, ali se usporilo. Voda u kanalizaciji postala je jako mutna, što je onemogućilo hvatanje još riba. Ne možeš ništa vidjeti unutra. Ne lovimo više ribe. Mrežom smo vjerojatno uplašili ribe dublje u kanalizaciju. Prednost ovog novog mjesta je što ima 2 dijela. Tako da možemo dati ovom mjestu malo odmora, a možemo bacati mrežu u drugom dijelu i vidjeti što možemo uloviti ovdje. Čim smo promijenili veličinu, opet smo počeli loviti. Pogledaj koliki je već ovaj prokleti Oskar. To je vjerojatno onaj kojeg smo vidjeli unutra s GoPro kamerom. Ljudi, ta stvar je ogromna. Drugi divovski Oskar ove noći iz ovih kanalizacija. To je ludo, ljudi. Idemo ga staviti u ribnjak u stražnjem dijelu mog kamiona. Definitivno vodimo ovog tipa kući. Dodati ćemo ga u ribnjak upravo tamo. Sada imamo 2 Oskara. Zapravo, 3. Imamo bebu. Pogledajmo što još ima unutra. Hajde. O moj Bože. Još jedna plava. Što je to? Vau. O Bože. Ta stvar je prekrasna. Ljudi, pogledajte točkice na toj stvari. Izgleda kao som. Ima oštre. Mrijesti se, ljudi. Sigurno neka vrsta soma, ali ne znam koja. Zato je pecanje na novim mjestima tako zabavno. Uvijek naiđete na nešto novo i ludo što još niste vidjeli. Nemam pojma što je to, ali stvarno je fora. Pogledajte. Pogledajte već kantu za čuvanje, uključujući i aksolotla, ljudi. Ali tek smo počeli. Zato idemo dalje. Hvala Bogu na ovoj mreži za bazen, jer su odvodi toliko duboki da bez nje ne bih mogao loviti. Idemo baciti još jednu mrežu. Nisam još bacio mrežu u taj kut? Što je ovo? O Bože. Je li to riba? Što je to? O Bože. Što je to? Što je to? Upravo smo ulovili vanzemaljca. Helen. Još uvijek nisam siguran da je to riba. To je riba. Pogledaj, doslovno se miče. Fuj. O Bože. Pogledaj ovo, ogromna je. To je sigurno noćna riba. Ljudi, moramo je staviti u kantu. Upravo smo ulovili vanzemaljca. Isuse, kanalizacijski sustavi su ludi. Aksolotli, rijetke ribe, pa vanzemaljci. O moj Bože. Pogledaj ga. Što je ovo? Ta stvar je fora najzanimljivija dosad. Pliva. Ne znam što je to, ali ćemo ponijeti kući. Pišite u komentarima što mislite. Sad znamo, dečki, da tamo postoje ribe koje ne poznajemo. Prave vanzemaljske ribe. Nastavljamo, dečki, s mrežom i vidjet ćemo što još ulovimo. Uskoro postavljamo zamke za ribe i ostavljamo ih preko noći. Evo nas, hodamo po dasci. Nadajmo se da neće upasti. O Bože, ovo je baš strašno. Da, stvarno je strašno. Dobro, gotov sam. Ali nešto smo ipak ulovili. Pogledaj, isplatilo se.
Ulovili smo plavoperku. Da, vratit ćemo ga u vodu. Helena, dođi, još jedan vanzemaljac. Pogledaj. Ne znam što da radim. Fuj. O Bože, to je riba? Izgleda kao pijavica. Fuj. Čekaj, mislim da je to divovska pijavica. Fuj. Ne, nije. O Bože, ima škrge. Helena. To je riba. Pogledaj njezine škrge. Pogledaj, vidim joj oči u ustima. Čekaj, je li to list? Mislio sam da je list morska riba. I ja, da. O Bože, pogledaj joj usta. O, ljudi moji, mislim da je ovo list. Dobro, nemam pojma. Ne znam što se događa, ali ga zadržavamo. Bacit ćemo ga u kantu, samo je zalijepljen za dno. Pa to ljudi, ova druga kanalizacija je prepuna ribe, tako da idemo dalje i vidjeti što još možemo uloviti. O Bože, to je bilo ogromno. Tamo je. Helena, posvijetli. Ne vidim. Uhvatio sam ga. Ta riba je ogromna i teška. Nema šanse. Je li to jaguar? Veća je od mreže. Ne shvaćaš koliko je ova riba velika. Pogledaj je uz moju ruku. Mislim da je ovo svjetski rekord, jaguar. Ne vjerujem što držim. Ovo je jaguar ciklid, dečki. I doslovno je veći od moje glave. Pogledaj ovo. Veći je od moje glave. Pogledaj ta usta, pogledaj to. Dobro, definitivno ćemo zadržati ovog dečka. Ovo je odličan ulov. Često lovimo jaguare, ali nikad ovako velike. Nisam znao da mogu toliko narasti. Pogledaj ga. Ovo je doslovno jedan od najboljih kanala u kojima sam ikad pecao. To je bila dobra mreža. Hajde, daj mi nešto. Pogledaj ovdje. Što je to? O Bože, još jedan klaun. Izgleda kao onaj kojeg smo već ulovili. Što se događa? Mislim da znam što se desilo. Sigurno ovdje ima velikih riba klaunovskih očiju koje se razmnožavaju jer smo upravo ulovili 2 bebe. To je ludo. U redu, dodat ćemo ga u kantu. Pogledaj ovo, što je to? Ljudi, već 15 minuta nema ribe. Prije smo puno ulovili, ali sad je mirno. Dakle, mislim što ćemo učiniti. Vratit ćemo se na prvu kanalizacijsku mrežu, tamo još malo. Pogledaj tamo. Doslovno sam upravo vidio ribu kako izlazi. Ribe su se vratile tamo. Trebali bismo moći uloviti još nekoliko, a onda ćemo postaviti naše zamke za ribe. Dečki, tako sam uzbuđen. Idemo to napraviti. U redu, idemo. O da, što imamo? Što je to? Bože moj, jedan grgeć. Pa, već imamo jednog. Prijatelju. Oprosti, nisi prošao. O Bože, skoro ću upasti. Molim te, nemoj. Ovo je stvarno strašno. Pa veliki rizik, velika nagrada, dečki. Ovdje ima stvarno zanimljivih riba. Ima li koga u ovoj mreži? Bože, pogledaj ovo. Ovo je to. Veliki rizik, velika nagrada. Još jedan ogroman aksolotl. Hej, prijatelju, što ima? O moj Bože. Naš drugi iz kanalizacije. Ljudi, pogledajte koliko je ovo stvorenje slatko. Ovaj je definitivno malo tamniji. Pogledaj ih kako se maze. Do sada smo iz kanalizacije uhvatili 2 aksolotla. Naša vojska raste. U redu, stavite ih oboje u kantu. Idemo dalje, ljudi. Ako su 2, znači ima ih još. Naš cat, to je stvarno jako svjetlo. Hajde, što je to bilo? Imamo nešto. Pogledaj tu veliku ribu. Što si ti? O Bože, više riba. Što je to? O Bože, je li to deverika? Vratit ćemo ga natrag, ali što je što? To je ta stvar. Ovo je ono što smo vidjeli s GoPro kamerom. Ona koja se zalijepila za zid. Mislim da je to doslovno ista riba i nemam pojma što je, ali stvarno izgleda super. O Helen, nema šanse. To je još jedan list. Pogledaj ga. Sada se kamuflira na listu još jedan mali list i još jedna misteriozna riba. Ne znam što je s kanalizacijom, ali ovdje ima puno riba. U redu, prijatelju. Evo te u kanti i drugi list, eto ga. I upravo ovdje, ljudi, imamo aerator. Sve što trebamo napraviti je uključiti ga. I kao što vidite, stvara mjehuriće unutra. To stvara kisik i održava ribe zdravima. Skoro sam opet pao. Ovo je stvarno nezgodno, ljudi. O Bože, što je to? Isuse, to je Playko. Ogromni Playko. Što radiš u mojoj mreži, prijatelju? Pogledajte koliki je ovaj. Na početku videa ulovili smo bebu Playko, a ovo bi mogao biti roditelj. Stvarno super. Pogledajte ove šare, ovaj je baš lijep. Ali to je samo obični Playko. Vratit ćemo ga u kanalizaciju, super je. Vidimo se, prijatelju. Otišao je. Provjerio sam mrežu da vidim jesmo li još nešto ulovili i pronašao sam nešto ludo. O Bože, snimaš li? Isuse, što je ovo? Tu je rak, ima narančaste kliješta. To je tako fora. Ljudi, ovo je ista mreža. Upravo smo pronašli Playkoa i pretražio sam mrežu da provjerim jesmo li što propustili.
Također smo uhvatili ovog malog raka. Što se sada događa? Ljudi, iz kanalizacije izvlačimo nevjerojatne stvari. Pogledajte ga, penje se po mom prstu. Tako je sladak, moramo ga zadržati. O Bože, toliko ga volim. Helen, pogledaj, ima još nešto unutra, lišće se miče. Evo ga, tamo je još jedan. Upravo smo uhvatili dva. Ovaj izgleda drugačije, ipak. Au, Alex me štipa. Dobro, ovaj se mora smiriti. Prestani. Mislim da su različite vrste, jer ovaj ima narančaste kliješta, a drugi nema. Idite, budite slobodni u kanti. O moj Bože, jesi li to vidio? Skoro sam opet pao. O ne, nešto je upravo sve potrgalo. Isuse, pogledaj ovo. Nešto je probilo mrežu, ali smo ipak nešto ulovili. Što je to? Au, pusti, au. Pogledajte mu oči, izgleda ludo. Ne znam koja je ovo vrsta soma, ali mislim da je napravio veliku rupu u mreži. Pogledaj ovo. Mogao bih cijelu ruku provući kroz to. Nećemo više moći koristiti mrežu u kanalizaciji jer je sada izvan funkcije, a to nam je jedina dovoljno dugačka mreža. Dakle, idemo, stavit ćemo ovog tipa u kantu. Onda ćemo namamiti naše ribolovne zamke i ostaviti ih ovdje preko noći. I nadamo se da ćemo tako uloviti puno ribe. Pogledajte ovo. Imamo obje naše ribolovne zamke koje ćemo koristiti večeras. Po jednu za svaki kanal. Imamo ovu zelenu ovdje i onda imamo ovu drugu. U zadnjem videu koristili smo istu zamku u kanalu, ali ju je odnio aligator. Nadajmo se da se to večeras neće ponoviti. Imamo mamac po komad tilapije za svaku zamku. Namamimo ih i stavimo u kanalizaciju. Evo ga, zelena zamka se puni mamcem. Evo ga. I evo ekipo, crna zamka je također namamljena. U redu, idemo dalje. Nadajmo se da je konop dovoljno dug. Spustimo ga dolje. Eto. I sada ćemo osigurati zamku tako što ćemo je zavezati za rešetku kanalizacije upravo ovdje. Na taj način neće nigdje otići. Nijedan aligator neće odnijeti ovu zamku. Ovdje imamo još jednu zamku za ribe, pa ćemo je spustiti u drugu kanalizaciju. Nadam se da je uže dovoljno dugo. Da, ide, dovoljno je. Ovo je malo rizično. Malo je rizično ovdje. O Bože. Dobro, sve je u redu. Pa dečki, ovaj video je bio lud do sada. Ulovili smo 2 aksolotla, što nam je bio cilj, ali i mnogo drugih zanimljivih riba i stvorenja. Sve smo ih stavili u kantu. Sad ćemo do moje kuće i smjestiti ih u ribnjake i akvarije. Kasnije večeras vraćamo se u kanalizaciju provjeriti zamke za ribe i nadamo se dobrom ulovu. Vidimo se kod mene. Ljudi, u redu. Vratili smo se kod mene kući sa svim ulovljenim ribama i počinjemo ovdje, kod akvarija u Tiki kolibi moje mame. Niste ovo vidjeli već dugo vremena i mislim da je vrijeme za neke nove ribe. Prvi na redu je ovaj mališan, mali misteriozni somić. Idemo ga odmah ubaciti u akvarij. Čekaj, to je somić koji pliva naopačke. Mislim da je to to. To je baš fora. Imamo i ovog malog, još jednog misterioznog somića. Idemo ga odmah ubaciti unutra. Zadnja riba koju dodajemo u akvarij je ova mala misteriozna ribica. Vidimo se, prijatelju. Odmah pored somića naopačke nalazi se i ovaj ovdje, neka vrsta ciklida. Ne znam što je, ali stavit ćemo ga u ribnjak s ciklidima. Pogledajte dečki, ulovili smo još jednog bijelog raka. Prošlo je dosta vremena. Znate što to znači? Ide u rakovsku teretanu. Kao što možete vidjeti, rakovska teretana je preplavljena gupijima. Mislim, ovdje ih sada ima na tisuće. Ovaj će tip dobro jesti. Evo ti mali. Izgleda odlično unutra. Ulovili smo čudne ribe nalik izvanzemaljcima i dodali ih u misteriozno jezero. Pogledaj to. Što to radi? Dodali smo još nekoliko riba u misteriozno jezero, a štuku ciklidu stavili u sobu s ribama. I upravo ovdje, dečki, imamo 2 aksolotla koja smo već ulovili. I sada ćemo ih dodati u mini jezerce. Ovo jezero je obično mjesto gdje stavljamo aksolotle. I kao što možete vidjeti, trenutno ih tamo nema. Pretvaraju se u daždevnjake, pa ćemo ih odmah staviti unutra. Pogledajte ih kako se maze. Eto dečki. Idite, narastite i postanite daždevnjaci. To je većina riba koje smo ulovili, ali imamo još 4. Imamo 2 male iverke i 2 raka i imam savršeno mjesto za oboje. Evo ovdje, dečki, u mojoj sobi nalazi se ovaj mali nano akvarij. Iverke se mogu zakopati u pijesak, a mali rakovi penjati po granama i kamenju. Ovo je savršeno stanište za oboje. Izgledaju odlično ovdje. 3, 2, 1. O moj Bože. Ovo je najcool stvar ikad. Isuse, ovo je tako fora. Pogledaj, jedan je baš tamo, a drugi je tamo. Ovdje su oba naša raka. Jedan s crvenim kliještima i drugi s puno točkica. I evo ih u akvariju. Ovo je tako fora. U redu, dečki. Pa, to su sva luda stvorenja i ribe koje smo do sada ulovili.
Obje naše zamke za ribe su u kanalizaciji i ostavit ćemo ih tamo preko noći. Vidimo se večeras kad provjeravamo zamke za ribe. U redu ljudi. Prošla su 4 sata od postavljanja zamki i sada smo se vratili u kanalizaciju provjeriti ulov. Jako sam uzbuđen, ekipo. Ove su se ovdje marinirale cijelu noć. Dakle, idemo. Počet ćemo s ovom zamkom ovdje. Imamo svježu kantu sa svježom vodom. Idemo podići našu zamku za ribe. O Bože. Pogledaj, priđi bliže. Ima riba unutra. Kako je teško. Imamo toliko riba u ovoj zamci. Pogledajte to. O Bože. Pogledaj, ima napuhača ovdje. Isuse. Što je to? Ovdje je velika riba. Moramo brzo, ekipa. Ovdje smo ulovili mnogo riba. Počet ću s najvećom jer je zapela. Mislim da nikad prije nisam vidio ovu ribu u svom životu. Što? Ali stvarno je fora. Dobro, definitivno ćemo ga staviti u kantu. Ideš? O da, vojska aksolotla raste. Mali. To je 3. za večeras. Taj je stvarno fora. Dobro, evo ga. Da, još jedan. Da. 4 aksolotla. Što se događa? Ovo je doslovno rekord ljudi. Dobro, ovdje imamo hrpu običnih stvari. Puno tilapija. Njih definitivno ne želimo, pa ćemo ih vratiti nazad. Ali pogledajte ovo. Imamo male napuhače. Kažem mali, ali zapravo su ogromni. Pogledajte tog, stvarno je fora. Stavit ćemo ga u kantu. O Bože, još jedan napuhač. Što je to pored njega? Nemam pojma. Taj je tamniji. Još jedan napuhač, još jedan klaun. O Bože. Stalno se pojavljuju niotkuda. Ovdje nešto ima, pogledajte. Ne želim to dirati. Što je to? Fuj, tako je mekano. Fuj. Što je to do vraga? Doslovno izgleda kao neka masa. O Bože, ide dalje. Čekaj. Malo izgleda kao napuhana riba. Izgleda kao debela iverak. Stvarno izgleda kao debela iverak. Ne znam što je to. Malo podsjeća na napuhanu ribu ili iverku. Pišite u komentarima. Ako znate. Što je to? Što je do vraga ova stvar? Nemam pojma što je to, ali stavit ćemo ga u kantu. A ostale ribe izgledaju kao još tilapija. Ove ribe ne želimo, pa ih vraćamo u kanalizaciju i provjeravamo drugu zamku. Prva je bila uspješna. Pogledajte. Pogledajte tu misterioznu stvar ovdje. To je definitivno neka vrsta napuhače, sad kad bolje vidim. Imamo ovu ogromnu misterioznu ribu ovdje. Nemam pojma što je to. Dečki, ova kanalizacija je prepuna riba koje nikad prije nismo ulovili. Hajdemo sada vidjeti što smo ulovili u drugoj zamci za ribe. Gdje je konop? Konop je nestao. O Bože. Pričekajte, uzet ću mrežu. Konop je puknuo ili slično. Je li zamka još dolje? Kunem se da je još jedan aligator uzeo tu zamku. Bilo bi ludo. Evo je tamo. Evo ga. Hajde, uđi u mrežu. O Bože, uspjelo je. Skoro je ispalo. Jesmo li što uhvatili? Vau. Pogledajte ove ribe, ljudi. Opet aksolotl. Ne mogu vjerovati. Otvaramo zamku. Evo ga, još jedan klaun. Još jedan mali klaun i mala tilapija, vratit ćemo je. Pogledaj, unutra je i mali som. Stvarno fora. Pogledaj uzorke na njemu. Stvarno je lijep. Ne znam što je. Imamo još jednu tilapiju. Pogledaj ovo, ovaj je tako malen. To je mali aksolotl, tako sladak. Zadržat ćemo ga. Imamo još jednog, ovaj je veći. Pogledaj kako su fora. Što ima, prijatelju? O Bože, to je bičer. Što? Rijetko uhvatimo bičere. Oni su zapravo prilično rijetki. A ovaj je stvarno ogroman. Pogledaj ovo. Ne znam koja je to vrsta, ali to je definitivno bičer. Pravi, prapovijesni dinosaur, ljudi. I pustit ćemo ga. Eto ga. Imamo još nekoliko riba. O Bože, opet klaun. To je rekord za klaunove. Ulovili smo ih 10. Evo opet jednog. Još jedan ovakav. Jednog smo uhvatili u drugoj zamci i ostavit ćemo ga. I zadnje 2 ribe su također male tilapije. Vratit ćemo ih natrag u kanalizaciju. Ljudi, ne znam što se danas dogodilo, ali ulovili smo toliko riba u ovoj kanalizaciji. Sve ulovljene ribe odnijet ćemo mojoj kući i smjestiti u ribnjake i akvarije. Ali sada, ljudi, ako želite da se vratimo u ovu kanalizaciju, morate dolje ostaviti like i komentar. Vidimo se kod mene. Dobro ljudi, završili smo s premještanjem većine riba. U sobu za ribe stavili smo sve, uključujući ogromnu misterioznu i napuhane ribe, kao i bicikl. Ubacili smo mnogo riba u misteriozni ribnjak. I sada imamo još 4 aksolotla te ovog malog misterioznog soma i dodat ćemo ih u mini ribnjak. Vidimo se ljudi, o Bože, pogledajte kako dobro izgledaju. Evo onog od ranije, još uvijek se odmara tamo. Jedan je dolje. O moj Bože, stvarno dobro izgledaju. Ljudi, to je bilo ludo. Kakva rupa iz kanalizacije. Posjetite basefishingproductions.shop za svoj BFP šešir ili majicu. Nadam se da ste uživali u videu.
Ako jeste, ostavite like, pretplatite se dolje ispod. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!